kurumirira githagathago gia kiuteti kiria gikoretwo kigomeire bururi na gucungiriria uhotomu wa uthii wa nambere wa bururi. Riu Kanju ya Ndundu ya athuri bururi-ini niaugite hoya kuri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta atigirire thayu niwagacirithie hindi ya githurano kiria kierekeire gutabanio. Akiaria na andiki a mohoro Muikariri gitii wa Kanju ino Phares Ruteere oigite bururi-ini ucokete na thutha kurumirira mirurungano iria ikoretwo igitabanio ni ngwataniro ya NASA. Wanasiasa wa pande zote ya Jubilee na NASA wasishibishe hisia za kisiasa ambayo inaweza kuwagawanya Wakenya. Ruteere niyuritie kamiti ya githurano na mihaka IEBC ithagathage gutabania githurano kina uma na waraganu ona thengia ya mutongoria wa ngwataniro ya NASA Raila Odinga kweyeheria. Rais Uhuru Kenyatta tunamwomba atumie fursa hii ili kuleta umoja wa Wakenya wote. Mwisho tunatoa wito kwa wazee wote kusimama na viongozi wa dini zetu kuhubiri amani, umoja na uwiano. Mwena-ini wake mwikikigina wa Kanju ino Ahmed Set niyuritie atongoria ngwataniro ya NASA mathuri mekeri matua mao ma kweyeheria githurano-ini kuona mirurungano yao ni irahotomia uthii wa nambere wa bururi. Kufuatia maamuzi ya mahakama ya kuweza kupeana mwelekeo kwa mgombeaji ambaye alipeleka kesi kotini kwamba atawania uchaguzi, bila shaka uchaguzi itafanyika tarehe 26 au tarehe ambayo pengine kulingana na katiba na sheria itaweza kutangazwa na IEBC. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa rĩakwa nĩ Wangui wa Gathogo.